Pozdrav svima, dobrodošli u moj video. Ja sam Elmina Kajtaranović, živim 9 godina u Njemačkoj. Dugo sam razmišljala kakav video da napravim da bi se predstavila. Nekako je teško odpočeti tu priču. Mislim da ću u budućnosti da vam snimim kako smo mi došli na ideju da se preselimo u Njemačku i kakav je život u Njemačkoj. Naravno, trebaju mi abonenti, tako da vas molim ovim putem da pritisnite pretplata. Znači, to vas ne košta ništa ako se pretplatite na moj kanal, a meni će to omogućiti da će neku motivaciju da snimam za vas videe. Mi sad idemo, ja sam sinoć radila noćnu smjenu i mi sad idemo do Salzburga, koji se nalazi 14 km od našeg grada. Tamo kupujemo meso i kupujemo neke namirnice koje ne možemo da nađemo u normalnim radnjama ovdje, kao što je Aldi, Rewe, Penny i slično. U Salzburgu ima puno turskih radnji, orijentalnih radnji, tako da mi idemo u jednu tursku radnju sad u Salzburg da kupimo sebi mesa za možda 7 do 10 dana i još nekih sitnica koje ne možemo da nađemo ovdje. Vidimo se brzo, snimat ću vam put i snimat ću vam šta smo to kupili. Evo ga, idemo. Tu je Jarmin. Hoćeš se pozdraviti, Armine? Pozdrav. Evo ga, jesi poslao paket? Poslao paket, digo lijekovi. Digo lijekovi, oj, super. Sad ću da vam okrenem kameru, da vam snimam put. Opet oblačno, kišno, cijelo vrijeme. Ja jutros kad sam išla s posla... 18 stepeni. Pa dobro, ali ja jutros kad sam išla s posla, znaš da ima gore na brdima snijega, čovječe, suko da je novi snijeg pao. Šta kažeš, Bolan? Pa ništa. Ti otišao u apoteku i... Uvalila mi ba jeftini lijekovi. Pa što kažem ja njoj, gospođe, li imate od, šta ja znam, od one 1A fama. Jel imate od njih? Kaže, ne znam da li je kod vas, da li vaša zdravstvena kasa to podržava. Ma rekao, 100%. Kada mi je stavila pogrešni lijekove. I onda... A da, hoćete li od tih kisala ima u ponudi? Preko naravno. Da se jede. Pa znači ipak ti je dala kakve treba? A da ne znaš? Šta pa onda? jest, ljudi uzmu jednostavno. Da, bez veze, oni... Daju jeftinije lijekove. Da ne spominje sad firme, ali bez veze jeftinije one lijekove. Katastrofa. Samo da oni zarade više. Besplatno pa pokriva zdravstvena kasa. Ali to onda da oni zarade 30 centi ili marku više, uvaliti jeftini lijek. Bez veze. Eto to. Toliko od tebe, jel? A nije ljudi, ovdje isto, koliko god... Mislim, koliko god mi kukali dole u Bosni i ovdje se dešavaju iste stvari, znači ako ne znate... Samo u manjem opsegu. Pa ali znaš da je zakon, znači on se boje zakona, tako da ako ti prepoznaš da neko želi da te na neki način prevari, oni onda pokušavaju da tu prevaru ne uradi. Ali inače, ako nemaš informacije, nemaš znanje o tom, oni tu isto rade sve. Kad čovjek priča o poslu, o biznisu, o bilo čemu, u trgovini, bilo gdje, znači morate baš da puno vodite računa o svemu. Isključuje mi se video, zašto? Možda zato što, ne znam šta bi to moglo biti. Određen rok. Ha? Nemam pojma. Tu se već dešavalo prije. Uglavnom, u Austriji, htjela sam reći, su puno skuplje
Namirnice, stanovi su isto tako malo skuplji, ali oni imaju veće plate. A stari imaju i kvalitet. Pa jes. Kad kupiš u prodavnici, onda u Njemačkoj ima i pola smeća. Pa dobro, Austrija neki drugi nivo. Ali tako i kažu, kažu da je prije kad je tu bilo, tu si ti priču. Pa da su u Austriji bile aristokrate i to, a ovam u Njemačkoj radni ljudi. Nisam, kad isključiš Neko video, nam je to priča. pa kad isključiš video ispričat ćeš mi ko ti je to ispriča. Ma nije negdje, neko je nešto to priča, da su u Austriji uvijek bile kao ono nobel, plava krv ljudi, da su živjeli većinom u Austriji, da su to bili aristokrate i bogati ljudi, a da su u Njemačkoj obično radni narod. Zastoj, prvi zastoj. Ništa ljudi, javimo vam se kad budemo vozili kroz grad, ovo sad predgrađ, dok mi dođemo do... Dole je aerodrom u Salzburgu, vidiš. Ja ovdje sad zastoj da džaba ne snimam, pa ću uključiti opet. Isto put za stari grad. Mi nećemo ići skroz do starog grada, mi ćemo da se odvojimo. Evo ga, hajde snimamo, da vidimo ovaj put hoće se Armin izgubiti, on se svaki put izgubi. Džaba navigacija, stari. Iako ima navigaciju, on uvijek... Sam napravo. Ovdje Berber ovaj šao. Ja, pa tu si šišao. Ma nisam, gdje sam ja otišao, čovječe, znači 200 metara je od Karadenca, ja sam zalutao negdje otišao bogati. A vjerovatno ovakav dio Salzburga ne poznajete, znači to je onaj normalni dio gdje žive normalni ljudi. Ovo je Sparkassenstraße. Evo ga. Vidite. Vidite ovdje. Masline. Snimit ću vam malo na brzinu. Pošto ne daju da se... Imamo Dukat, vidite, možete kupiti Dukat, megle, turske proizvode, ovaj Gazi je najbolji meni od turskih. Ima Katun, travnički. Megle. Ove jupke su najbolje. Imate ovako sir. Još mogla bi uzeti ovaj sir. Ovo je onaj ruski. Nažalost nisu dali da snimamo, ne znam, nekako, neki strah imaju, tako da sam vam nešto snimila, ostalo nisam mogla, ali snimit ću vam šta smo kupili kad dođem kući, napravit ću vam jedan video šta smo to sve kupili. Ne smijem, znači, da spominjem ni ime radnje, tako da to je to. Svi zaobišli granični prijelaz i ovdje idu. Pa zato što su... Vidi ovdje. Čovjeka ludo, okej.
čitavu kolonu. Šta je ovo ovako gužva? Pa zato što je gore ogromna Neverovatno. gužva na autoputu i Vidite. svi išli Evo ovdje. vidite ljudi, A majka. inače je zabranjeno sići sa autoputu, jer austrijska policija kaznu. Ako nemate destinaciju ili zakazano noćenje u Austriji, a siđete sa autoputa sa stranom tablicom, odmah vam napiše kaznu. Eto, to je tako. Jer im se stvaraju gužve u gradu i onda u Salzburgu isto. Ako siđeš, uzmeš izlaz sa autoputa da zaobiđeš, čekate policija. Tako da svi znaju. Samo što oni budu pola sata pa odu, pa opet dođu. Kakvo je vrijeme kod nas u Njemačkoj. U Salzburgu je bilo oblačno, ali nije bilo kiše. Gledajte kod nas kako je sve tmurno i ovako je cijeli juli. Cijeli juli nam je kiša, tmurno. Znači mi vas vodimo sad u Lidl. Tamo se smije snimati, tamo ću vam snimati. Pa vidimo se brzo. Evo ga Lidl. Ti ćeš da snimaš? Kako? Pa i mene da snimaš. Ja te ne snimam. Ja te pratim snimam. Mogu ja snimam. Aj, ne mogu Boga. Pa svijetan je da. Ću ja tebe onda snimat. Hajde, ti ćeš onda. Ja ću tebe snimat, a ti ćeš kupovati. Hajde. Dobro izaberi. Mora biti dobro. Ja sad ću nastaviti. Dobro. Te stav tu još jednu salatu. Samo tvrde. Kuda? Da ćemo samo osaditi. Ajde, kod nam hoćeš. Pošto gospodin ne može da mene snima, ja moram njega da sad snimim, malo je gužva. Ovo je neki drugačiji mango. Ajde uzmi. Čekaj, uzet ćemo. Ovo je zelen. Ali ne, ajde uzet ćemo jedan. Da vidimo kakav je ovaj ljubčasti. Majke ti zerbi. Jesi to zerdali? Yes. Boronca. 2 eura boronca. Brombeer, Armija, nije boronca. Ovi... Da, jedan kaj. Šta je on Amer rekao da kupimo? Jesam, snima sam da jedan komad, da. Vidim koliko je kukur. Propašu kukur.
Pa ima jedna kod ali ako hoćeš možeš uzeti još jedan. Ima, nećemo možda uspjeti pojesti sve. Ne znam. Koliko je? 1,59. Uzmem 2 ova. Sokom po 1. Mama tu? Kako? Evo ih uzet ću ovo 4. Ja, mama. Aua. Ich will auf die Seite. Aber die Znaš šta sam zaboravila? Sad ja tebe malo... Ajde, čuvaj ti malo tu. Ode ja sam da vidim kupus mi treba. Baš, čuj, kupus je treba. Baš je treba. Papa kann Snoopy aufnehmen. Du kannst Snoopy. Aha, šta si sad uzeo? Treba nam kafa. Mislim, ne treba odmah, ali... Aha, mlijeko od badema je napisao da kupimo. A vidiš, ovo uzmam. Kao izvor Evo, šalje još mozzarella salata jedna. I ovo. Moram opet sad da vidim šta hoće. Tu je to još bademovo mlijeko i ne treba nam mislim ništa više. Kvark. Uzmeš voće i... Pa on je dobar, ali ja ga ne volim. Pa moraš ga... Koliko ima? Ima 12 grama proteina. 66 kalorija. Pa jest. Njega najbolje možeš iskoristiti da staviš u njega borovnice ili maline ili neko voće i ne znam. A mogu li ja njega u nešto staviti? Ovaj kvark. Probaj. Evo ti je dva. Pa da uzmem isto jedan. Hajde uzmi jedan. Može čokolad praviti. Mlijeko ti ne treba? Ne. Treba bademovo. Bio hafa. Oni ovdje nemaju neki izvor od tih mlijeka. Možda ima tamo sa strane. Nije ništa jeftinije. 18,49. To vam je litos. Ništa, uzet ću mu ovo, neću, uzet ću mu, ja nemaju oni, ja mislim, ne znam da li oni uopšte imaju. Uzet ću mu, neću, uzet ću mu ovo, alhafa mi. Ne može se uvijek naći ono što se traži, tako da...
Malo ovdje u Lidlu razbacano. Ma nema, oni imaju samo ovdje kad imaju neku akciju pa je ovaj Alpro. Gdje? On mi kode do trgovine, sad A eto mu to od zobenih pahuljica, mlijeko, nek pije to sad. kako kekse nema. Kako je to budu? Hoću njima šta uzeti? Hajme. Nikako sam pričao. Ne. Samo isto je stancija. To su 3 zapakovane. Ma nisu, nego su se slijepile se. Vidiš ima i ove. Eur 39 su ti te salate. Kakvi western style. Mako. Meni je najbolji Meksiko taj. Meksiko ćemo uzeti. Čekaj, vidim što ima gore. To je to, nećemo više ništa. Možete da vidite kako se odbijaju ovi sa karticom od Lidla popust. Evo već smo u autu ponovo i idemo da podignemo paket. Ajla je nešto online naručila u Jisku, ali Jisk ne šalje poštom, nego kad naručite morate da navedete filijalu u kojoj ćete to da podignete. Tako da, pošto smo mi bili u Freilassingu već i tu ima Jisk, ona je u međuvremenu naručila to što je htjela. I tako da idemo sad da je podignemo. Vidite kako je vrijeme grozno. Ovo vam je sad Freilassing. Samo malo ovako da vam snimim jer ne vidi sam od kiše. Vidite kako kiša pada. Gledajte ljudi, ovdje je gužva iz svih pravaca gdje god da se okrenete. Tu su gužve. Mislim da je to ovdje negdje. Jest. Ali ovdje ne mogu se... Gore visoč, eto tu lijevo. Tu sam to Tu se skrenuo. treba. Možeš ja mislim i ovdje gore skreni. Sad to je to. Evo ovdje skreni. Ja sam, ne znam da li možeš proći ispod tog podvožnjaka. Možeš. Što ti sam vidio? Hoću. Malo ću vam snimiti koliko sniženje čovječe imaju. Malo ću vam ljudi da snimim to sniženje. Što je za kupatle, je li je za... Jest.
Vidite, 10 eura. Ogromna je, 70 puta 20. 70 puta 120. Mislim da ću da uzmem. Da se ne zatvaraju. Uzet ćemo i ovo. Ovih krpa nam uvijek treba. 50 centi. Stiže gospodin. Hoćeš ti uzeti neku korpu? Hoćeš uzeti neku korpu? Korpu? Ja vidi ovo 10, hoću da uzmem ovaj, uzmi ovo rašir da pokažem ja. Uju. Za kupatlo, baš je super, 10 eura, to ću da uzmem. Ja. I ove krpe popola. Njih uvijek treba, vidiš imaš, evo ti za balkona, 25 eura, ja. Ali ti treba spužva još. Ajde da vidim. Ne sviđa se, ali imaš evo ove ljuljačke što si htio. Ali one su malo poskupe. Joj, jesti, ova ti je dobra za tebe, gospodine, 120 eura košta. Gledaj. Nećeš ni da je probaš. Sve im kisne napolje, ostalo su sve napolje da kisne. Svašta. Imaju ove neke saksije isto. Pa oni imaju rasprodaju, valjda. Da, nema priče. Pa ne znam. A? Štufe, pazite. Ovo je gatin. Ja. Prodaje. Vidiš ova hanging chair? 200. Pa dobro, nisu ni ove stolice skupe, vidiš ova 18. 17, 15. Za naprijed. Znači ti je 28 euro, 27. Ali mi nemamo. Mi nemamo gatin. Nemamo dvorište, tako da nama to ništa ne znači. Pa oni možda zatvaraju ili nešto, još sve sniže. Ako imaš nešto za sta. Ne znam, vidiš ovih, sad ne znam koji je. Vidi, jeste ovo dobro? Je li ovo sad 5 eura ovaj? Ja da vidim to što je ajlan. Hajde. Ove zdjelice, čaše su 3,5, možda bi uzela, ali ovo je plastika, šta je? A mora se pazit, znači... Šta? Mora se pazit tačno zašto je cijena, nisu izgleda sve su im nešto... Mislim da ne stoje na pravim mjestima. In einem anderen Lager nochmal kurz, gell?
To je nešto naručao što je grosa, veliko, jel? Hm? Ja, stolc. I jastup. Je li ovo sad deka 7,5? Oni ovdje proširuju, renoviraju, zato je se sniženo. Aha, ti pito, jel? Ovo je 250 eura. Koji da vidim? To je 5 eura. Jest. Ova je 5. Ćemo uzeti. Ha? Ovdje, čak nisam. Treba nam to sa Bosnom. Samo tanka. Nešto mi to nije. Ne sviđa mi se. Kako je tad što ti kažeš? Pa to ti isto. To Ovo je... samo malo deblje. Ove su možda 10. Nije ove 10. Sa 26. A jasno. Ja, die passen direkt drauf. I to vam je tako uvijek uđete negdje, sniženje. I onda potrošite pare. Je li ovo posteljina 15? Ja. Piše da je pamuk. Da vidimo. Znači ima i po 12,5. Ova je interesantna. Kako je? Posteljina mi izgleda baš interesantno, lijepo. In 3 Farben wollten. Ajde, hoću da vidim, zato kažem, ima i ovo. Ima i s druge strane. Bile su i po 10, aha, ima još ovdje. Po 10. Ima baš fino. Po 5 nema više. Po 5 su nestale. Šta je ovo? Bet veše mikrofaza. Aha, ovo su odmah. Ovo je 15, šta? Jawohl. Vidite, AS-Poped, ali šta je to, kakav je to materijal, polijester, to zato jesu. Da vam pokažemo šta smo kupili, znači, kod Turčina, u turskoj radnji, i da vam pokažemo šta smo kupili u Lidlu. Prvo ću krenuti, znači, od turske radnje, nisu nam dali da snimamo, pa tako da sam nešto sam uspjela, vidjet ćete u videu, nešto sam uspjela da vam snimim. Ono što nisam, izvinjavam se, ali evo, znači uzeli smo ove juhke, ovdje je 900 grama juhke, ona je malo zapečena i vrlo je dobra, košta oko 4,60 otprilike. Neću vam govoriti sve cijene. Kupila sam isto ovo neko masnovo ulje. Mislim da nije ekstra djevičansko, nego je od komine, komina je cijeđena. Tako da ja kuham sve na masnovom ulju, ovo košta 6,49. Ovo će vas interesovati, ljudi. Znači, kupili smo suho meso,
suho meso smo kupili. Ovdje ima 1,2 kg. Mi nismo toliko ljubitelji suhog mesa, ali nismo dugo jeli, pa smo ga kupili 1,230 kg, znači negdje oko 38 eura je koštalo, znači ovo je Brajlović sa bijelim lukom, Brajlović suho meso. Tako. Gazi jogurt, turski jogurt. Naravno kokta, obavezno koktu kupuju, moji vole. Pavlaka, megle. Ona je 5 eura. Onda kupili smo argete. I meso. Meso vam neću vaditi, znači samo ću vam reći šta smo kupili. Kupili smo junetinu, kupili smo ove, kako se zove, pileće filete, faširano juneće i kupili smo od teletine vrat. To je, što je bilo, kupili smo onda ovaj hljeb, vidite kako je dobar, mekan. Čekajte da vam otkinem da pokažem kako se on, gledajte. Njega uvijek kupimo u turskoj radnji. Zatim paradajz. Paradajz je bio €99, ja mislim, kilogram. Ćemo da vidimo što imamo tu još. Paprike, ove paprike volim ih onako kao prilog ispržiti, one su €29. I ove su €29 za punjenje, mada ove zelene ne volim, one budu mi nekako, imaju gorkasti ukus. Nisu mi baš nešto. Zatim druga vrsta paradajza, ovaj paradajz je 2,79 kg, kao neka imitacija onog bolujskog srca. Vidite? Mada nije takvog ukusa. Šta ćete? I luk. Sad, šta smo uzeli? Šta smo kupili u Lidlu? U Lidlu smo kupili, znači, sladoled. Ovo je jeftini sladoled. Mislim da je oko 2-3 eura, ne mogu vam tačno reći, ali nije ni bitno. Zatim sir, ovaj zrnati, kvark, mozzarella, još sira. Uvijek kupimo ovu aktiviju. Znači ako imate problema sa probavom, ova aktiva vam može pravo dobro da pomogne. Još jedna mozzarella. Maslac je bio na sniženju, znači ova je na sniženju €99 slani, a ovo je normalni maslac od kojeg možete da praviti kolače i sve. Bili su na sniženju €99. Thunfisch salat, znači, pošto nisam mogla naći bademovo mlijeko, onda sam kupila mlijeko od zobenih pahuljica. I jedna tuna. Imamo još jednu kesu. O, ne. Ove su se, gledajte, prosila ću jednu da uzmem. Nije oprano. Baš su dobre. Maline. Jaja, 12 komada. Juneća kobasica. Kukuruz. Kad u Lidlu kupujete, imate aplikaciju, sa aplikacijom imate posebne cijene, tako da vas ne zavara kad uđete u Lidl. Ovo je isto bilo sniženo na 1,79 sa 1,99 sa aplikacijom. Zatim sam uzela ove 4 proteinske čokoladice, one su bile, mislim da su ova je bila 90 cm, bila je €19. Uzeli smo proteinski hljeb, 3 krastavice. Koliko su bile krastavice, nisam gledala. 75 centi. Uzeli smo lubenicu.
jedan mango, 2 salate i 2 kupusa. 2 kupsa. Tako, ljudi moji, to je što se tiče hrane. Možeš li mi dodat, Ajla, ovu iz Jiska ovu? Slučajno smo, znači, ušli u Jisk i tamo je bilo sniženje. Nismo slučajno, kćerka nas je poslala. Znači, kupila sam ovaj za 10 eura, baš je veliki. Znači, mogu se pokriti s njime. Kao deka je za kupatilo. Ovo je za krevet. Htjela sam da probam, piše da je 100% pamuk. Za krevet za spavanje, za madrac, navlaka. Ove 2 zdjelice sam kupila. Baš su lijepe. Sviđaju mi se, po 2,5 eura je bilo. 75 centi. Također sam uzela ovu posteljinu, ona je bila 10 eura. Piše da je pamučna, 100%. Peškiri su bili na akciji, tako da sam, ovaj je bio 3,5, to ću da vam pokažem. 3,5. A uzela sam taj jedan, uzela smo različite, a ovi su bili po 2 eura. Oni su tanji. Šta imam još? Aha, to je, ovaj je bio isto 3 eura, 3,5. Ovaj je 2. I uzeli smo ovako ove za pranje suđa i brisanje po 50 centi. Eto, to je danas bilo u kupovini. Otprilike sve što smo danas kupili koštalo je nekih 300 eura. Malo smo više potrošili nego što smo planirali, ali to vam je tako, ljudi moji. Šta ćete? Pozdrav, ljubim vas.